nkusuze mwifuriza kugira ibihe byiza kuri we wahisemo gukurikira Kan TV. Nitwa Amani Arebasani. Muri uyu mwanya rero tuzanye inkuru itari nziza ku ikipe y'igihugu u Rwanda Amavubi. Ntabwo ari inkuru nziza ku banyarwanda muri rusange kumva ikipe yabo irimo iramanuka ku rwego rwo hejuru. U Rwanda rero kuri ubu ngubu rwamaze kuba rwamanuka imyanya 6 ku rutonde rwa FIFA. Ikipe y'igihugu u Rwanda Amavubi yatakaje imyanya 6 ku rutonde rw'ishyamwe rya ruhago ku isi FIFA kubera kwitwara nabi mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Kuri uyu wa kane tariki ya 3 Mata 2025 nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryashyize ahagaragara uko ibihugu bihagaze ku rutonde rwayo muri uku kwezi. Urutonde ruheruka gusohoka rwasohotse mu kwezi k'Ukuboza nyine mu w'ibihumbi 2024. Amavubi yari ku mwanya w'124. Icyo gihe rwose yari yanazamutse. Icyakora mu mikino 2 yakinye muri Werurwe 2025 yatsinzwe na Nigeria ibitego 2-0 mu gihe yanganyije na Lesotho igitego 1-1. Si imikino gusa kuko u Rwanda rwari rwaranakinye indi mikino 2 yo gushaka itike y'igikombe cya CHAN 2025. Ahangaha rwatsinze umukino umwe wa Sudani y'Epfo ibitego 2-1 mu gihe rwari rwatsinzwe n'undi wari wahuje nyine n'iki gihugu cya Sudani y'Epfo ibitego 3-2. Uyu musaruro nyene rero watumye ikipe itakaza amanota 8.7. Ibi byatumye itakaza imyanya 6 ikava ku mwanya w'124 nyine igahita ikonkoboka ikamanuka rwose ikajya ku mwanya w'130. Murumva rwose katari ibintu byiza. Ni umwanya uyu mwanya nyine niwo rwaherukagaho muri Nzeri 2024 mbere yuko nyine ruzamuka ngo ruze rujye ku 124. Kuri uru rutonde rero Argentina yakomeje kuyobora mu gihe Espagne yazamutse ikava ku mwanya wa 3 ikajya ku wa 2 yasimburanye n'Ubufaransa. Nyine ubwo Bufaransa nibwo bwagiye ku mwanya wa 3. Rero Morocco ni ya 12 ku isi, niyo yafashe umwanya wa mbere muri Afrika ivuye ku mwanya wa 3 ikurikiwe na Senegal, Misiri, Algeria ndetse na Cote d'Ivoire. Murabyumva ko Nigeria rwose hano nayirimo. Rero muribaza muti nk'igihugu nka Nigeria kiri hehe? Ikipe yazamutseho imyanya myinshi ni Myanmar, yazamutseho imyanya 7 ikaba iya 132 mu gihe yamanutse imyanya myinshi ari Guinea Bissau iri ku mwanya w'128. Urutonde rero rwakozwe hagendewe ku mikino yakinwe n'amakipe ya FIFA igera kuri 245 igera kuri 58 yose yakinwe mu mpera za 2024. Amakipe yakinye imikino myinshi ni Vietnam ndetse na Thailand. Yego nuko ibintu rwose bimeze, ariko ngira ngo tukiri n'ubundi muri aya makuru y'imikino, izi ni update nari mbazaniye. Ndagira ngo mbabwire ko uwitwa Byiringiro Rage Ribu yamuteye utwatsi nyine bikaba byatuma yanze ikirego cye. Nyine Ribu ntabwo ariyo izakurikirana iki kibazo cya Byiringiro Rage. Rero ubwo mbivuze gutyo wagira ngo ese Byiringiro Rage yahagaritse ibintu byo kurega. Oya, Byiringiro Rage ntabwo yigeze ahagarika kurega, ahubwo yahise akomeza ajya kurega muri RMC. Ubwo rero reka mbabwire iby'iyi nkuru yose ya Rage. Ribu yamuteye utwatsi rwose igahita imubwira uti Ibyiringiro Rage ntabwo dukurikirana iki kibazo, ahubwo nyine bagahita bamurangira ahandi hantu yajya kuregera. Tubibutsa ko arimo rwose ararega uwitwa Ngabo Robin, ni umunyamakuru kuri Radio na TV10. Ese mwabimenye? Abareyo mwabimenye? Iyi uyitwa Munyakazi Sadat yatangiye ati offre ya zahabu kuri Murera, ibahasha ya miliyari 5 ishyizwe ku meza par condition.
noneho izi kondisiyo agenda zishyira mu byiciro. Kondisiyo ya mbere, miliyari imwe izasaranganwa fan club kugira ngo zihanagure icyuya zabize. Miliyari imwe yindi, ubwo ni kondisiyo ya kabiri, izishyurwa amadeni kugira ngo nirinde biranega, niko Sadat yagiye avuga. Miliyari 3 zizashorwa muri Murera mu gihe cy'imyaka 3, bivuze ko izajya ibona miliyari 1 buri mwaka. Arakomeza ati fan club zizagumaho ariko nizizongera gutanga umusanzu. Ayo zatangagamo umusanzu nzajya nzisura dukore ubusabane. Ubuyobozi buzashyirwaho nanjye uzaba washoye akayabo. Abafatanyabikorwa ba Gikundiro bazahabwa serivisi za zahabu, cyane cyane umufatanyabikorwa mukuru. Nzashyiraho umurongo utishyurwa wo gutanga ibitekerezo, muve ku maradiyo arangaza. Ikipe izaba ifite ibyibanze byose kugira ngo ibe urutirigongo rwa siporo nyarwanda. Nyuma y'imyaka 3 yo kwivugurura, hazashorwa izindi miliyari 5 zizakora ibitangaza, hagashingwa kandi izindi discipline nka volley, basket, amagare, yewe arakomeza ati n'ibindi. Nyuma y'imyaka 3 Murera izajya gukina hanze igendera muri ka private jet kanjye bwite. Ubwo sinshaka kuvuga kuri iza bisi kuko izaba ifite bisi y'akataraboneka, ambulance 2 ziyiherekeza aho igiye hose, staff van 2, moto 2 ziyigenda imbere. Sadat arakomeza ati NP cyitonderwa, iyi offer iri valide kugera kuwa 25 Ukuboza 2025. Ubwo bivuze ko nyine izarangira kuri Noheli. Shaka kwizihiza anniversary yanjye gato n'abakunzi banjye bo muri Gikundiro, turi mu nyanja y'ibyishimo. Yakomeje ati habayeho ibiganiro by'ibanze nkabona bitanga icyizere, nahita nshyira muri Murera miliyoni 100 zo kuyifasha kurangiza shampiyona neza. Yasoje agira ati Murera itwaye igikombe, ofa yazamukaho 20%, naho ikibuze yamanukaho 20%. Ngaho abarushanwa nimuze turushanwe, niko rwose Munyakazi Sadat yivugiye. Aravuga ati mwese murushanwa abareyo muze tuganire kuri uyu mukire. Sadat yifitiye icyizere. Sadat rwose ikipe bita Rayon Sport mwabona ayishyize mu biganza byese, mumbwira abareyo mwayimuha byagenda bite? Ariko nyine kugira ngo nubundi ikipe ibeho neza, nuko rwose nyine kugira ngo ikipe ibeho neza nuko igomba kuba ifite amafaranga. Rero uwigeze kuba perezida wa Rayon Sport Munyakazi Sadat yavuze ko yiteguye gutanga miliyari 5 akegukana iyi kipe mu gihe izaba ishyizwe ku isoko. Sadat yamaze iminsi agaragaza ubushake bwo kugura iyi kipe yabereye umuyobozi, aho ashimangira ko intego ye ari ukuyifasha kuba imwe mu makipe y'ubukombe muri Afurika. Ubutumwa rero yashyize ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, Sadat yavuze ko miliyari 1 yayo amafaranga azasaranganywa amatsinda y'abafana kugira ngo yihanagure icyuya, naho izindi miliyari 1 ikishyurwa amadeni kugira ngo yirinde biranega. Yashimangiye ko ubuyobozi buzashyirwaho nawe ariwe uzishyiraho ubuyobozi. Sadat rwose rero ubuyobozi bwa Rayon Sport buheruka gutangaza ko mu kugena agaciro kayo bushingiye ku banyamuryango gusa bwasanze yaba ihagaze miliyari 6 bingana n'imigabane 200,000, aho umugabane uciritse utajya munsi y'amafaranga 30,000. Nuko rero Sadat reka tumwifurize ishya n'ihirwe muri uyu mushinga we rwose afite wo kuba yagura ikipe ya Rayon Sport. Ubwo rero nayo makuru yaragezweho narimbazaniye,
abambaza bati Byiringiro Rage nyine Byiringiro Rage agiye kurega muri RMC yanuza ya Rwanda Media Commission iyobowe na Mutesi Scovia. Ubwo rero nuko nguko nsoje, reka mbashimire mbasaba gukora subscribe umwe mutarakora subscribe, ariko kandi niba iyi nkuru kuryoheye gisangiza n'abandi ukande kuri like. Hasta la vista, ciao ciao.